Be Lutela Acholi, man Latino ma wa Francis de Moro, ma tila lok pa ke Cwer Acholi, tin ni odwe abichel, medwe me apara chel, mwaga alibario, ki piero reo ya dek. Atamo lwak me Acholi, ana dugu botu, me chwalo duon, ma mega, ma chalo la lok, pa ke Cwer Acholi, I kompero matia time lo Acholi, atamo ni lwak me Acholi, kagaluo, dan weng tika lupugirango matika time ilo Acholi, madok kom loeng matika time ilo Acholi, matika a ki bodka kimagurumu lo Acholi, matika tuki West Nile, loeng ti yapa, loeng matika tuki ikormojong, ki kuku bere, ma putika meto chaka ki Southern Sudan, yu ingomoromo, ingompu, makubetini, tika time. Kidong lokom baladu, ma kubetini gudonyo ilo Acholi, guket ilo Acholi, ma ere lok, makubetini, tima piere tek, bodwana Acholi. Donc, diri ni odwe abero, medwe ma para chel, era ye, la dir lobo, ma orwata ki Lutela Acholi, ya tiak, ni odwe dek. Umogoni, ere bir wata ki tima rio, tima wanyo ni, Balado must go in State House Entebbe. Ki tima wanyo ni, Balado must stay. Ere bir wata kengi, meti kunok, mea giki, ikom Balado. Nok mula dir lobo logo yukiri, atamura Acholi, darwa inkachira cheli, dong ne yung gira ngo mao lokke. Kadir lobo yuchi yango, wate ba dirini. Acholi amiru wachukit manni. Jo ma gem tika tele wilwak, Balado miru ko lo Acholi, ere no putte, adi Chief Justice chiga moyo windolo. Tima en tika tele nani, tie ye minister, magi lo Acholi, tie ye memo parliament, magi lo Acholi, tie ye ruri, magi lo Acholi. Ruri ni, pegi duju, pien ruri ye Acholi kubitu poke, ruri mati dung bara piere, Paul giti uchung ni Balado must go. Ento ruri man, tungbot achana, atama wunu winyu report, anatika teo report wengi kore, kachoka bachana luo, ma jana neno tieni, omiel kiwek Balado beri, ma rot, uyuak moi me koyo, era ye tungbot tim bachana, ere tiki lok matek kabito ruri ni, Balado premiera, kiwek do lo Acholi. Panyudu ni, tim, ma nero, tim pa window ni Balado must go, Pole, rudi matiga bot santo apire. Memo parliament kono, memo parliament be yo poke. Wikikuma bit kono, wikikuma bit be yo poke. Kansila kono, kansila be yo poke. Acholi, anamita penny, na penny eni ni kong. Ne Acholi, anami penny wu, chalo group, ma uruti ye. Amina na chak penyo, klitira Acholi, Magenti security. Komedini, the tira chuliwa, the tira wamati, ki luduru, era ye anameta pengi kong, pengi ma chen. The tira wamakobiti mon madit, security, one ungi kai wajeni, la ten wigi makobiti dong, tiwura chura cheliken. Era me ten wigi tira wang bati security. Manyudi jenu wing, mama olok be security, not badoru with the tira chulini, era ye general, tema one. Tawani no chai palaro, ero nyuru tira wa, ma gem tika chung macharo security lo Uganda donc ana mita pay itira chuli mati mon mala tel wigi ti general temani wundi tira mauti monni ngomo matika timelo Acholi madokke kom loñ makko betini tika donyo ki lo Acholi kibot ka kimuru mwani ngomo matika time ikom balalo makko beti chawani udonyo ki lo Acholi chiko beti ki dong government me Uganda tika meto neni gienu mier ko bet kilo Acholi pien jore eneni Balado ni history giti very clear kama go aye guworo Congo guworo Tanzania gamene mo lobu magenu tia chere tika riemogi gien gudonyo Uganda district mapat tika riemogi gudonyo Bunyoro riemogi gudonyo Langaw riemogi gudonyo Kiteju riemogi ko bedini guchere West Nile tika loñ kegi matek endo dong ko beti ko biri yo Acholi wuni tira wa ma security wana mitu wapitu ngo matika time lo Acholi pien wan matika neno wun
mighty security ni erai ko bedini position mamiku petika chien kachuli pien mak ko bedi chawani elokum pero e ko bedina achuli tiki ye ura je tika doro wiye litina chuli magien tika kok ni balaro loin ma balaro doni ye pero ma neba batika biru ki wetna tika ne ko dano muni tier ma mighty security pengo uru neo ni litina e won magien tika ko ni gitia ko marach aramisa penyu ni do ngomoro batika time pien ini rocha luak wama walai dingien me biru ka winyo lokala dir lobu jo palar ke jogo wey jo palaro ke jogo jo palabek ke jogo me chwalo ko gi ke jogo do jogo di wey security tien wa beti security magiti yuki mon ke police ke jogo ne memo parliament magin tika tela chuli ke jogo wey pien sigi non ba security chwalo ne jo wey matika ko ne ke magyo wanero lanya Gilbert kimao ke jogo dwawo wanero activist wachala nyagabat magin wono chuye kimao ke jomo kene ni wen magin tika lok pia chuli security tika mako atamodero ngin utim bozme ni an machalo honorable mawa hotela chuli urungeyo kitma kan maniro duju be chakiki district council un security ogeyo ni chungi ya da maguru yeda un security ya chele eneni baiti na chuli eto dunga chungi ya da lokama lo hada ma birka tel movement ba ti politika kimina ya tela habirka wachu kili tela wa me movement ni utilika da tela ka da wek wanu daron litina chuli un mauti security mai lo ba chuli makubeti chawani gamenne bere me Uganda dinge gini uchungi kumbu teko pagamenne uchungi community na chuli wongo ma tika timei lo ba chuli mabun kubeti chawani tiku pat kimeka litina chuli maiti tele bokere pengo un pa wegi muruli wega chuli ni eneni ma petika jongone pet jongone igi ma wan ma wati ko ne pe wa mi to ga menne pa museveni ara ngai no ni gimau jero tema bang ulwanya ma tek wego ga menne ga museveni tie gimma endegi ara mi ulira ngai no tema dek meri ngat bangu ngat matiun lok ni ga menne ga museveni mi kito ere gori en premiero winyone pen mare ikom gamena ki gin enoti gamena NRM gina enoti uti gin tek ento ko bidini ko mak bida chuliti wajne no wandung gamena ka wajne da riema chuli wo ko ngom riem daro ko ngom atamu ne jelo lu tema kici kirti bayin ko bidi tier wa bayin jerne atamu ne premier nen jore ne chalo gino ne da ki maggi ki net giwdo mo mi gok le tier chuli no do ne pe woni tier chuli ma uti security po nen jore chalo more do man ko na butu pien ko biti chawani ka wuru nen ka choke ba ko biti chawani president beriye litina churi pe makum gira ye o miru ko na churi ka choke do bu chawo belu no na dir bon ga president kuida yirbe noni litir mon jero temagi ke jobo kere donc tie ibe no donc MP manok ere donc tie do tele bu kene no pe achori wunu tika neno kitendo wunbe utika neno kitendo ngo badang tika luor kitika luor le tira churi matiki bon ma rock tika wachagiri ngat madong pelogo let the enemy balaro must stay umiru neni utiki komgi uweko kubidi chawani function man la didlo butiye badong tiki lokom balalo mati lokom apa Lutela kana wele kitega ne enni ngo matika timelo bachuli tira chuli kayi ni dugu bot ruri iri bi dori chanu kero kum ruri bon ruri pere ibiru ikum Lutela baki yero ga yera bon Lutela baki yero ga yera ppn position pagamene ti very clear ni balaro must stay Acholi must learn to coexist with balaro Lutela ni eneni ni worungo Urungayo ni weng ni Lutela weng mako bidi ni genti ni chaka ko memo parliament position madongo memo parliament chairman LC5 Lutela ni weng gamena yo yero ka choli Lutela ko bidi dongluo ni ka wache ni achunga choli ni balar must go te loke ni an pa mero dog be won koma bi
an pedong no amiro dog beru member of parliament man gin matika time iya Acholi atamoni etira Acholi ngoma la tit deputy speaker maya moro honorable Cwer o wajo inyim na dirlobo do tiyo Acholi ole atamoni agam dok na tienne pero mura chula ne ole ngitik video clip bala tini nyim president me wajo ni la dit president gina miri ngeni Lutela Acholi pere peki kegi Acholi pere Lutela Lutela ni wen Lutela bala ngane MP Lutela bala ngwen Lutela Acholi wen majude dikado waja kila dirlo to gama chot atangone mira playing the video clip Acholi mira urunge kanya urutiye deputy speaker ba mboro waja na dino peki Lutela Acholi Lutela ni Lutela ku majude ni rudi tela mo pere gina premier kiti memo parliament tela mo pere pegina mire itiket ministers tela mo pere mo pere ma romo konyuga meme kino waje kila dilo boni lok ma inin kai mero ni mede nong lok matia ti kine mero ni iti ki one mighty district balero is not an agenda ile bachudi man la tela ma ki yera entika lok ngo mutime lok iluni la dilo waje winyo kino ngida tie I think ruate marakero ni abiru ruate ki wun jo mawajini balaro mas stay kidok bere wun councillors mawajini wuna yungi perbe lo Acholi ni atamani aromira ruate kitu komu kwang loke ereni Acholi win mabe ni ruate maladilo bo wajini eni be ruate ki Lutela Acholi magimu wajoni balaro miro ake lo Acholi la dirlo bo udiro ruate de enoneo ruate ma era bo ruate ki diri state ordini TP joma wajoni balaro miro ko beri ilo Acholi joma wajoni balaro o miro ko ake ilo Acholi ruate gidore la dirlo bo bikati kere la chem eto no dirini ko bo ruate ki joma wajoni balaro miro ko betie tim jore yen go beriga ki hotel maditi gulukan dano maromo piera bichel ikin gidi wey bere Lutela ba pat mai Acholi waruri bere genti ye me wajo kina dirlo bo dirini Lutela Acholi wi gunwa na peti ki Lutela Acholi mukere dong wan era ye dong yiro bo ticket wa ki mirimo ke ken mai Acholi romo chope atawoni la dit siga moyo windolo karade dong em kitela ne erini atamo Acholi o mira wuti wuni ka wun pe wa maru ci luor bo wego Acholi o iberu peke bien ko be jawani ka dong mi rok o don wi ot ki kero mi rok wi ot dong wanu dok atamu de windoro dino chaki waja ko do kan man nok mere pogri ki bug nyew windoro pe ba chel ki ne wo dong tin gel wo nyanga to ere gila chel kere ye ti chalo gin to ere ye gila chel ma dong ti ma ko ka ke nyole tab yindo re to do ke lug nyanga ki lug nyin en wi ke lugien ata bu ke lugien lokima chulitika winyu at the last minute chulu winyu ni yiri waju kata ni la dirlo bo kadong iri miro ni balaro ko beri ci do am mira resigning ke ber minister ata bu lokku ke lugien mi enu ni kaw lo gada ci o mira de dat kan ma don ko beri tira chuli o tio lok o wajani Acholi dong pere gien di tiro ni eni magien ko beri gini wajani balaro ma stay ere gen Lutela atabu de dong ko nu ko ciru ki position pa ko rien ni down wing ma one wing ma waber ka chwa movement bo wati movement one wing wati ba ma charo on bo ma I contributed level ma mega down wing wala tiro mai Acholi ma o ti security on pero contributing ma tega dida se dong kong kali tiene dong wajoni de tiro ene madong game ko be tia watane ni game team me balaro mustard era yeko be de gamera do win doggi tia thing ni o tamma minister okelo riem ngor wajane wajoni kila dirlo boni mi do ero me dano wan wengi ni me movement wajane na dirlo bo atawoni one government minister ma Acholi we are here to resign we are here to resign retire mai mun bere kage tiru ne
unu chero mak bawa chero mak jomati akogni un ber waje atamane we are ready we kwa retiring we kwa retiring atamane message bado dong ko bedi le bachuli en yeno ke era ye Lutela mako bedi chare ki 100% movement ya chuli ni message bala din lo bubunyang genti la din jeno chale message ma wil lo bu ke kimu kere bunyang ni achuli putie message mako bedi wajda le bunyang ni tuna chuli putie Uganda bunyang to the church era ye team na men wajuni let us resign ko waru resign no wen weki jomagi wajuni baler must stay gimagi yemo wengi le wen wa Tanzania donc beri gin mala dit president gi ko mu karo ki doge ni joni ruli de joni joma pemero gi pero beri kin daro eni free temi gin banyur joni lu nek lu tij marajo wen era ji lu nek ma ya churi ko bet kere la dit no bu yu waje lokinu ni atabre inu ni ati dani ni gina la dit jeno lu tema pero mo biru ka waje dikit nek ma wan pen ma wa waje ni balar pe basgop la dit the fountain of ara yo wajo ki daru ni joni ju maraju la dit lo waje ni joni ju maraju en polisi ka temi joni atamo ni actually wachu ka chi we have to condemn lokma speaker be amoro deputy speaker be amoro ukatekere ni joma kwiri ene gen joma ko bedi gitia watani balar ba inu ni chachi kom kaka chach ba titi kom kaka do chuli ni nu dugati agoru duru ni ba ginni do do rach uneno kitma ko beti ni man cho kweke joma ti church magin waji gin religious leaders bishop reverend party magin eti na chuli duon giti kwene kurjo mawre magin waji ni yanga chuli religious peace initiative where they don't get it when mangun ko be chaaro no we ko ni tino wajo ni achuli mo ma ngi ping nu pe un ko ti kwene ana de ni lok be pong me chara kum kar ne ene pong me ko yu poko ngo de o pi achuli da dite ene ni ko dongia kare mat ene ni tie kare ni ene ni ba achuli ko to chingi je ki to ching me ni wan wa chum ki Uganda ana puna be merlok eneni niba ka gamen go waju ni gin pero maya chuli ni dong ti metia ka chuli at one ke en pero ni eneni bene era ye o ilara chuli pin ko be chawani uruta win go be waj nai go duru ni no pero de pero pa chuli pero ni pero pa one northern Uganda lao be gamu teji be gamu ti wunde tira ba wa security ma wuru ti ni ka dano gamu gin wen yer mo dano gamu gin wen duanu gamu gin wen kon pa chulu aki uchao aki chem mara ya tamoni lokma an machalo darma mara chuli penana mar dano wen maru wen teke in chuli teke ini dano maya chuli kan la tela wuru bere wen atamoni wa chundi tira ba me security tina be bago do kwati gimo ma wek urumak li tira chuli ki ye pere uru tiju kada miru ma uru chugi ye ni yen ber go bak doggi jomanu ma wunyu lega gi kanu ba wunyu be lega wuni achuli balanu bir go kulelo ngomeni lokpo pe kanu ba wunyu lega wa balelu wa bere lokpo mo be pe wan du pour wara chuli donc Lutela chuli ma wunu tite kwa ala tamoni wan lega wati achil ki kem ene wan wa ba go dogwa bot gibu pakware wa Jojo Kamalo.